now formally sing our tribute song to Nang Lanie for her birthday. Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yeah, make a wish. Yeah. And the winner is Pero winner ni mo ni ang winner sa Boodle. After 5 minutes mo na lang ni Bilin. Og champion ning isa. Mura po tag nasa henan. Uy, kana shalan kayang shrimp. Rib shack. Dami no? Oh. Kind of pork or chicken? Pork. Ay? Nay, nasinaw na. Ibasin na. Manay, gibalik ang isda. Grabe. Naanda naman nato magkuanta og regalo, but this time it's with a twist. Atong hago-hagoon ang celebrant. So, hulbot ka ng lan, di numero, you notice the gifts are with number. So, nana twist, ang number, nana description sa naghatag. You have to guess kung kinsa. Okay. Ang person yung mga tagno. Oh. Okay, ready? Wala na ni trial. First nga nahulbot. Number 11. Ang simba ko kay dili na siya pero nakauyab na. Ang padisyo. Mini! Wow! Next! Number 8. Ang unbothered queen sa una, love sa tanay karon. picture. Okay, hanang Favorite. Okay, thank you there. Picture pa. Hey, picture! Dili. Basta again ang lan kay wala ko na record. Basta to. To Mami Lan, happy birthday to you. May you have more birthdays Asa kayo? to you
you to come. Age is indeed just a number. Don't think of it as turning. You're not old. You're simply chronologically gifted. Birthday are just reminder. Growing old is mandatory, but growing up is optional. Others say we may be prehistoric, but at least you're not extinct. Congratulations on being born a really long time ago. Long time ago. Number 7, ang shell sa aircon. Number 1 na green-minded, si Clyde. Kasi gagamanin ko na description. Nag-create siya yung Minnie Mouse. Yapa. Pero, para sa pinakabanggiitan na stenographer, o Miss Larina. Ng RTC 48, happy birthday Manila. Lami asayahang Minnie Mouse. Minnie Mouse. Oo, ano siya, gamag Minnie Mouse, creative din siya. Kasi nga magdadagan din. Itong residente. Creative mo din siya kayo. Iputos mo na. Makalangan eh. Wow! Oh. Si Minnie. Minnie Mouse. Tapos ka na, mo tingwa ka rin kanisi, pauta na rin. Wow! Para tahi! Kuan niya. Hindi ko musugot og like description ni si friend si ko ara tapos patas sa. Maghintay ka. Wow! Digit na po. Ano sa description a bit Number 5, ang pilingirang wavy lang noon, kulot na ngayon. Mare mag-vlog na po. Atag. Wow. Happy birthday! Thank you! Yan. Salamat! Wow, alkansya! Panagbong. Very good kaayo! What's this man, Chay? Chopstick. Crafting. Dearest Nang Lanie, happy birthday. Cheers to more blissful and blessed years ahead. Love you, Chayli. Yay. Ayaw kalimtir, March 20. Mahina na dyan yung March 30. Number 2, ang Duktol. Team leader. Saraman. Mark si PJ. Oh, hard. Lalo-lalo. Picture. Picture. Ay, picture sa. Picture sa. Happy birthday. Happy birthday. Nasa kilid ang pagkapin. Sabi siya? Greetings. Naapad jud sa pangitaan lang. Happy
Valentine's na. Happy birthday ka. Ano sa lingkod? Diba? Wala ko, di na ko kapag sabi siya? Lagi po, kapaskwal boss, kapaskwal. Hindi ka masabi. Gitabunan gali. Nako, anong dili makita? Ang nasa sulod, imog jud gituali. Nakita na noon. Happy suwi. Yay! Well, ang ipasahan sa bato nga best friend nga police chief. Okay. Picture! Picture! Pictures na! John, ang bato! Okay! Nakailan siya nga police chief. Wow, thank you. Scented candle. Wow! Patay, buntis, bakas dito. 13. Kinsa siya. Nga. Si Mamay na. Ano yung mga magtrabaho? Hello, Mami Lani. A heartfelt happy birthday to you. Know always that you are appreciated not only by me but by the whole RTC 48 Kapamilya because you have a big heart. Big heart. Wow! Picture! Twisted heart. Minimal lakos. Wow! Ay, binaga, binuan yung dawan. Last na yan, last na yan. What pa? Number 4. Mr. Silent but diddly pero kalimot siya. Si Momo. Namuha si Boodle! Kasi kasunat niya. Ay, mo nakalimot sa Nakalimutan ka buga? Picture! Picture! Nagsimba-simba po lang. Happy birthday, Mami Lang. Nakalimut, si Momo, si Yogit. Paper clip ni mo? Magamit din, magamit. Hoy, pagkahiyon. Yay! Number 1. Deputy Chief. Ang hapit mahimong kumpare. Hapit mahimong. Si Abba. Si Monmon ka na. Number 9. Mutya sa Madam Grocery. Kailangan ikaw walo, napita ka. Si Gina. Walo,
pangtahi gihapon. Gadungan, sila palit, sila gihapon. Sige ka lo. Pangtahi ko ano ba? Last but not least. Si Grace na yun nila. Number 3, Bachelor of Sewing, major in records finding, Judge the Third. Judge the Third. Hindi mo ito pwede mention name kay Bench. Gakuyog yung palit. Gakuyog yung palit ng sticker. Akbang na akbang. Kani. Oh. Gabubak yung kami. Kani po. Kinamlan ko ani. Okay! Happy birthday to you! Muna, ang tema sa imong birthday karon, sewing. Kay hilig ba ka og panahe?